Alright, ladies and gentlemen, ni pedang survive and peace shit sini video mentangin kam. Ngini kirim no ya ke ba long kemudian kam na beta jom ki belas alang ibro. Wei, sista ngimur berle na rumane teman ribun ki kimpa dia join. Syukur Tinre menta la dan plan jopi ki ba join menta ti ban join. Di kani gade ka ngakwa banle na beta jom tu ki perlu kujungi ki bala keli sibun na ki ge shapang jom ko wei ka kam ke bangara sule video hakini ki kina singi bladam. Ti berkata kadai halor jongka SIR. Dia kanumur ki baidan hangni ki ba pay life subhaban ban wan hangni ki dari gili jingkili ki ka ban kili ngala ban ki sha ki kat bangala. Kemudian la tinggal nilai tangma la dang don menu ki barang pa ban ki sha ki na tinggal an pensai ti kani kadai shapang jong ka tu ka pa shapang jom di adhar shapang jong ka epic Seperti epic ni tu ni epic kani kadai ban update di epic te kanung ada jong pi la yo ini ki form na po na kini ki BLO ki badan hapo kisnong jong pi ke SIR kadai ka jing le jong ka sarkar jong ka ngamong ada jong ka sarkar kani kadai jong election commission of India te kaba pentikna ya ka jing yo jingyo lat jongpi la rapidan ka epic la phila man yo ban thak vote but kile khnang ikaneru ka decision haka matrai last bikile ikini ka arpusne menchwa arjasan ban mentapan kile biang menta decision bakani ka dei ban pendu no gitu badan arteli ki epikat ani gidan gitu ki bala ya kilami no hui jaka kilalish hui jaka andre kidang don sa arteli ki epic lani kidan ki brio ki bam dei hok kidong song jong kari india ki beru kilaban yo ki kimde ban yo ya ka epic ki ban tikna bagi tagi bayo ya badan epic kiri badan kiri ki brio bersisa ki belum genuine kita kadang la sai kisngi gede kisngi khaddu ba phi haban ban submit ni ki form ti lada phi dang kadang ni kisin ba thmai phi ba phi yo sngo spang jong kani ti kan bha shibu ni phi ba phi pen yakran bi belo hasnong ban pani ka form ba pendap ka ditang sai kisngi gar phunai trik ba phi haban le kini mo ka kerteng jong kani ka SIR ka bomut special intensive revision ha ba day bat kini ki kani campaign kabai day bat kani election commission of India kalau kembali KYC ki bank account untuk menong no kani ban penti kena ban penti shisha ba kita ki badan ki epic ki badan ki ki brio ki shisha ki no ki lakhat no bat ta tertem bar keju ko poru ba lada day ba pido no le pimla ban penti shisha menta kin sapni ka draft voter list ka ba lada pim le ya kani bomta ka kerteng jupi ekonomi tu draft voter list le si ka la ban duru la ban penduru pi ban le thak vote mar la kami kerteng pindu ban thak vote takdang ka pi pinchim khya ban le kani mo ti gidan bukli hang ni ban le kumno kani ka kamdan kam e ba pi pin le ai la pi yo ka form la di ka yo ka form pi la pan bi lo kini block level officer ki badan hapo ki block joki kisnong joki pan ki apa pen share ya bro yo kali kalin jo ni kalin jong ka ni ka video tu bojo ti man la dai ba phila ban long terus new num tahu terus new ka jo mana ti la dai ba phio ya ka lat ba phi pen ya keren ba ki lo subha ban kli naki ban pan ka form la phim dan ka form phila ban ne ka website tu na pini pi website hang ni ni website tu nak app ka dan limo dengan su kli shwa ka spini page shwa ka ye ki perlok hang ni ya keren ni ki jak screen ka jak nu la bidang i te semua page special intensive revision yes kade hot ke SIR hi boss yes kumno ada jingklo kam senyum bakut bong ni to super sticker oh wow thank you so much Krishbun bari bakwel ya ka jingno senyang jopi Krishbun thank you so much ish kumno par bakut ni badan sebar jilla
Tong squad bana on Chris Bunchai iba Reebok well quite big shout out, thank you so much. Kita ni bakwa bana super chat hang ni kadan ka ba phila ban donate le ka ban donate dia ke ba ngale ko support kini diga kam ke bela ke sini ke janga ngam le sudi yu tam le tang ni te kan ni rap sibun le phile ko ni Chris Bun Abshe to te ju ko por na bita kitu ki bakwa ban ong kitu ki badan hapo ba ong bale hayu ki bale sorry ki badan sabar jela peji ma khabar punung ni kita bidan sabar jela phila ban link ba ke website di fidan hakno nung jelaru phila ban you sense the possibilities okay ani you bha ta kadurung jama hang dito anyways sorry kading manang pha ka link ki katuan ni ki bala pan yarap batai phil ki don tama yo kalamit pelat yo kalong tulit menta tindring sukwa bande kani nomor ban la sai kadi kelas dit ya gitu ibadan subar jela phila ban le jeng ba website man chupni pi website hani mo website kadi hang ni ka kerteng ni website kadi ka siapa choose UAP choose share daka share screen ulong ni so my IP on tap okay to hangni IECI net mo kini gede na batajung gitu bakwa ban ni online kamu le pimio ka form pilih online dulong ni la le pidan na kunu jaka jong ka jela jong ka ri la ni joko perthairu la da pidang don application ni pila ban ni kani mo yo pidang le puli sabari ni sabar jela ni kunu jaka pila ban ni kani ti pile le behni ni citizen service portal ke badan hang ni la ni election commission of India antir badan ti kani ka hang ni pila ban fill enumeration form hang ni ti Maria fill hang ni kumtu pila banai mobile number jong phi hang ni pila ban enter kumtu pat pila ban sa shu follow bet nyadong sudong ki badan kam hang ni ti ke ba phi dan kam ban le ka de ba ka ba kong san ba ni kini ki ba rokhot ka de ba phi haban don ya ka sorry ya kani ka ini ke reference epic number jongnur nomor bahu arjar san kile ya kelas SIR kemudian ke SIR ke badak syu balik last ke dia arjar san ti pihak bandon ke kerteng jongnur jing mei pa ni kinana ni menung bade ya de akiba pi ya de bahi bidan jing ya de pihak ke kerteng ke jongki ke baki mi ha ke SIR ha tu kopor nang ta pisa submit pa di ka form jong le jong Tiandre pa larde ba phimdon ngatrai ka phila ban lar pidon ka kerteng jong la jong ka longi lar phim padap hapras nem phim padon epic ha tu ko por arjarsan ti phila bana ka jong phil pan ba yeng betwi we ti phia ban filling itu ti phila ban filling ba jong website ni phila ban filling ba jong ka app ru ka kerteng itu ka mana this is the link. This is the link. Di wah kamu tak ka form pila ban net jin ba ka app ru ka app kerteng ka ECI net ho ka app kerteng ECI net pila ban download Play Store lani nang jaka pismo sup ban download ki ba la ban yo ki app per tendai kani di keru kom pila ban net la da pidon shoba jong jela ti pila ban yo i hangi ki babun ma ki pila ban net ba pila ban access lu dong stong ti don wi benta ka bang an pni pi hang ni ka bang adang le na beta jong i pa jong mo por bang awat ya ka kerteng jong ipa ngalap ni marba nga tu ajar san ngam padan khat prasnem ti jayu ngalik banwat ka kerteng jong ipa tingam tip ngam kan mau hiru kerteng ipa ka de sa dan itap vote hakan polling station berkuwi we tinrei
nandala uwat kerteng jong ipa ngasalap ko ni kini kerteng bar ko kibami ni ipa ngi kerteng ipa tips ngi walang tiban ngasalap kerteng gi jong i hang ni bar ko oh kayo ini hang ni oh kami ira oh so sorry amo okay ang pi hang ni dagaway situ screen okay to share yang ni ko am ha kani citizens portal di kani ka benta ka banga ngadang yu hang ni ka banga dang wat ya kerteng jipa ni bat adien ketu ngalap ni kidan bun ma ki kerteng ku kerteng ni ti bat ngasajet pakin bayar day bat ka kerteng jong i kpa ni kini ni bat ilok pat kanda ter bat nang ni kanda lap ki details na ni ngasalit bat fill pat ka form jong la jong mo ti gitu badan sabar ni ki bakam fill ka form jong pi pila ban pet na kani ke website ba pinwat ki kerteng jong pi laja asnyu ngadang tho kot sipang lada ki kloi khos nyu bong bi to dang long name bakut berisar itu bakwali school class 10 dang long hi namar ba katu kampat kut tama yamata usnem kamdan shu ti pilala ban you know no way pilala ban le no pat how te we usnem namar ba kamdik bakut shi sen le menta kumni shi sen what you call she's in peni menta kumni kala kunno ni kan nang bi biang ni shakmat tin re ya ka bam tong snem ti ngam thai shu pinang dan kanang dan kalat tin re kala ban ni pan nam ta jong tu we par usnem phimut aklim ne bakut tu tumai menta la shu be yes ngadang aklim oi pa ju pi walang ngaru walang yes thank you melai ba brisbane ti dabata jong ki babon oi perlok la phim pat tips pang jong ni sayar ngasukwa bani kentu pi babon dang ju pi ba pi pin lek ban ya keren bak dia lo ya keren bat ki nong ilap snong la sel ki don kirang ba snong ru pila ban pan mar haki ru ka kadan ka jingtem tiladam de bayo ka form ru pila ban le online ling ba jong ki ki app ki wait re ki bialo hamman lagi polling station hamman la koi ki jaka tab vote constituency bi kisnong jong pi kin don be kin wan rung ying be chi jo pi la pi khumis la pim don pila ban clean na ki ki badan hayeng atu ka por mo te pila ban click bat pila ban yo ru ya ka jing ya ka jing batay ha ka tu ka lesin na bata jo ka tu ka SIR ban na ki pa ki jing nan kam nan ta so kani how bana yu pat la sim snam ki ba kwa ban le yin dam ta tu matric ti ka dei la sim snam adu kina premi bi pat ka we ka tarik tendre ya ka bamenta ti ki khampat batay mo ti to perlok nga kwa pun suli khnan kani nomor bang susngo kya ba babun ma ki perlok jungi ba kli po Instagram kli Facebook hiwi ki benta ba ki kwa ban tip sapang jo kani ka sepanjang ni SIR ti takadaw nga happy ban shu batay knet khnam kanumlong sa umdum ne anam ta jong ki babun no problem sa knet mo ila ladam ba text si ba kraw ni yong ikam knet bun mane gila request si ba kraw wan to live bla dep ti to nang tade skiwi de ini we yong wale saya dio pisha monitor sarkar uni umtip e shapang ke smart cities ke smart data uni udah idiot whatsapp ke jingkeren jungu WEF agenda no problem nadapi ti em to kan long kum ni kan long issue to tamlele kamlele ke jing bom tip jonga kasa jing bom tip teman rei nomor banga kwa pan tip vote nomor ngadang don ke epic jonga kini ke epic jonga banga don dikat banga don ke epic jonga kum ni kar banga dang penon kam ya ka hok jonga bani tip vote kani kamni sin ke beningkong ba kile ke SIR kani bla jule teng no sharu
te ngamyang hani bani ro ne ban kan tho ten dei ngamyang ni taman chu pen shai ban pen suk ik babun ba reng jong phi te la da dei ba phi sngo wit phi sngo wo te ba ban nai le phi sngo ba phim sngo dei ban numle te la phim le ru mo phi le no problem yo le se phim dan hang ne jala jungi le ne phi kham thep vot bro shikata le phim dan epic kata te ka shong phi ga rai ga jong phi ten re la da dei hi ubriu basyong basa hangni hapo kari jongi kabade ita kari sin shar pajba ngadon hok ban thep vote but ban yo ita ka vote ko jonga ban thep vote ngadon kam ya ka jing pun shisha ya ka identity be ka ka jing pun shisha ka chi thu jonga ban ka ta dealing mak epic card ko jonga ban la da ka de ka bah ban update ki information ki jonga saphang jonga bangangan ai ko update ko jonga kumbalong lem jing pa email jongi boros kata nu arjarsan hadu menta arpus nem ya ngam tip hakan hukum kal akhta kani nadu mutagi arpus nem bladem tren la miki kile ngar wani ile be nomor bang ngakwa ban exercise ka vote jonga ka right ko jonga mo to ila reply biang ba mem tip teme no problem ngadi uri bom tip no problem tenata susu ke pick kadi ke voter id bakala ban link bat ki bahayeng hasem jompi okay to kataru ko biang nang tasu la ban parsi ya ka pdf pinsi sha ya ka identity okay no problem okay to pishni baba ni ba ni kong ne badeng badiang ka ba pidai lada nga susu jing su kya ga pi tama ka problem ang ni kamdei kata ka jing bam nget ke jong pi ni ka jing bam mon ga jong pi ka problem ang ni ka dei ka jing sngo marway ka jong pi ka jing sngo lar film sngo marway ni pi sngo kan hon ki ni bidan kan hon ru ka ba compare ni ka jing sngo marway ji sngo kan hon ju ka ba compare ban ya ka ba ki baro uluk ulak perkhat mudur badu ngai tila da pisngo ba kata ka jing sngo jong pi ko kan hon ne ko riu shimet pisngo kalong ba dei yat kata kang ti no problem te bon ki ba don ni ngam ti yo le si yo phimpat don ya ka karta ka ba ban thevut ne kumnu ne hatu pila ju thevut ne amru kata ngam tip man re lar de ba pisngo thu pat ba phi la dep thevut te ka ba mut plese phiru pila don ka jing bakla kang ti bakla lupa ke te re le phi ong bangam tre ban thevut kata de ka song ka rai ju thi mo natade to prove it bro what do you want me to prove you want me to prove the epic ne because akan prove ke ne ya kata sumba ban pensai nomor ba la fikwa bangan la fikwa ban proof mo piru bakalong hakata kurukom bakade kabala ban what all the data and all everything di bapi kum uriu start bapi uba start ngati pi kam start mapi ban nga ngadi uriu bobet patem ngasungai di badan ke epic bangala ban vote tangatan fikwa ban proof mo please Suban proof lem babun mo pa bang ni udan pila ban proof tinre ngamdon nang ni ban yengin ya pin inia ke di ban share up ipa ba ki ba kwa ban le ikani ke sayar mo ti dan ini baba yong ba nai le bat nai pit hire ba ithat ki bini jat brio ba comment bi kade to tu gp ko bi shirkai ngami thule ande ke to magi kap shirkai ba skuba batai ba katu prime minister internship scheme kade shishane kumno ngam pat detip je ke bangam tip ngamla ban batai teki ke bang tip tele singala an patai kata temre prime minister internship scheme ngaji teng ikani temari haknu kudur kan yarap haknu kudur ban pentri kami kani ngampat nut banong ee ya menta temre ya ke bang ngatip ngan patai kata bang tip habsa bang tip mo aba filai kenu UDC beli pin lam baklai pada tu pitip bang kendu UDC na bata jong kani Pios ngo sing ngekran yu ba DC. Piru bala nang pa. Piece DC ni ba DC ni ba Jeffrey. Mo ba te mle ni ngekran banda tingteng re kani grukom kran jong pi ngas ngo kami na kamen sim jong jing ngo kya na bata ke belang salang tila da pis ngo ba ka jing le ke sayar kalong jing bakla so ba nai le no problem mo te ka jing du nong kam de nga jing du nong de pi nga te kwa ban vot rim kwa ban vot da song to na tau ni badiang di babi tam ngin buram ya ka jing ngo jong ki babon mo no problem priu bas nguret ya chaprang makut empty mind speaker it's okay mle ni happen ya island lang ni baro khoj mo ki ka dia badon ki ba kwa ngo ka jing pensisa jong ni kum kitrai jela ka de
nakahiar ka pateng jogi kimi kipani kimi it pa it jongi kumbangi ong citizen by birth takadang idon kamen pinshisha exactly kada ngilong citizen by birth takadang idon kamen pinshisha la ni dei shisha nem kinong shong shnong jong kari ki jongi nomor baleng lada ki bahagia ngasem ki jongi thank you for this comment lada ki don na pedeng jong pi kiba let's say kiba mla ban tres kumanong omne pedeng jong pi ki don ki katu kani kiba shuwan buhay shnong shani but kim don ya kapateng kim don bahagia ngasem kabamut kala banlong bagi day kibriu kibam don ya kapateng hangni hari jongi ban lap ngas trying kala ban shulong hata kurkom kumba lesing babata ini tinre lara dapat ba ki pateng gi jonga ime ipan ipa i dani ime i jonga kala wood la boros kata ki don na arjar san kamu arpus ne machar ki don hangni ka ba pinpau shai bangi dei ki nong shong snong bapura hangni takadaw baka voting alig voters ID jongi kalong kabalong valid mo ti namta jong itu pat kiba sngo artatin sngo habani kanu ibialo bikin company shai pi ngam de ibialo ngasudan hangni tang ban penchai ban chu yarap pi khnang ma pi pila ban sngo thu kham shai namta jong kani mo to nang ta de lada ka birth certificate bak epic kam proof ka identity te ke ga proof ka identity pi mod pi to lada ka birth certificate bak epic kam baya katakin baba kani ga proof ka identity ti henry kaniru kala ban laps hakan udur kala ban laps kani kalong ba kidon ki badan epic R3 lightly kidan ki badan epic hakani way polling station kidan badan epic hakata way polling station kidan ki ba ngindalami nang ni na po kilami na kani way kisnong subu kimi na ni na mulai ti hapor biki shift no kum sabhoy tin re hapreng jo kata kajing shift ko jongki lesi yo ba ki klampat serendar lesi ki khampat serendar kita ki epic juki hangni tin re por ki poisi ti ki apply bang sudah ko ki epic ti subo menta lara kalong kata kerukom subo lara kalong kata kerukom ngantip laka dialog ni kata tin re ngaso ay nuksa ka bala banja ti lara kalong kata kerukom ka umur uta ubu brio ni kata ka brio badan epic lang hangni mulai ru seti sabhoy ru kemudian epic artili ti barang tak kisami kita ki ghost ID kemudian di ghost voter ID ki badan artili ti bad lada long kata kerukom kemud kala ban bu chingi ki babun long no kila ban dan ki syak dan kam baklaru ki babun ki rukom but kata kanum kam deishu kalenti ban le ti identity proof yes kade ki epic kadhar budi koi tendre kani ka bay dei bar ki election commission of india hi kade ki epic ka dan kam ha tendre pat andala dep andala dep ban peti kenapa ki epic jongpi kade ka jongpi hi kemud kalong ma phi le KYC hapo bank dari pihak bank pihak bank KYC man nakakatu kani por ba pi don kam pihak bank KYC le pimtep pisaru katu kani banai katu kani snem pihak bank KYC man puni ba ka account joki kadang im khampat yam bat phiru pimpat klat no kidon ki ba ka epic jomki kadang don henry i kumi i kipani kimi ne kila klat no henry ya ka epic khampat pendam tidak kabali aku ni wat kita kibala kladru kila ban filter no tinelum filter pat ka suspeni ba bon ba tu unong thavut ma bawan pat udan nak khindia ti pat sibun ma ki ba kila ban yada hai babun kilang kat ko mujung so thu barit ko jonga tin rei ka kong san hi ka long ba kumu phi pin update like ID jong phi khnang ba kan yarap phi ba phi pin so ba phin yo ya kalat pat ban nang tab ban exercise ka vote jong phi ha ki gising ki banai bisnan ban nang wan mo rai kala irap pinsai pi badeng ngam kemau shu tip banga pendap kumnu ha kelas sayar kumnu pentip kumnu pendap kelas sayar exactly wishbon ngan peni pi hang ni pen hang ni kani ngan peni pi hang ni kani kade ka website hang ni le philet hang ni hapo ka philet hang ni election commission of india phila ban kebai eci.gov.in hani ni phila ban wat ban fill ni search your name in the last SIR ni ini ka ni ti phila ban wat ka kerteng jong la jong hapo ni SIR list lani ka kerteng jong email pa lani kerteng jong bahi ngasem jong pi ki badan jing dei ba pi bat ba pin wat hani ngalawan bat ngawat ka kerteng ka jong ipa bat ngalap hang ni ka kerteng jong pa jing ka dei ki kerteng ba tips ni ti ngawat ni ki bon ba ki ba kerteng tips ni hani trai ki ba bon ba ki tips ni
ti hapor kita ngerit ti jo hapor gila larang bar kunjuk teman re ipajngi di beni kita ti bat lar piwat hani kerteng ki lab lu bar khoi kwade de kaju kerteng kidang bun ba ki tin kidan kisnong ki address bar ki penpang ni bar pila ban sim ban yo lut ya ka detail rong pi bar khoi hangi ki ba pila ban pini lani ban tap ka form ka ba pi dan kam ban tap mo ti kani ka de ka rukom ka pi pila ban tip sapang jong ke SIR ke jong pi ka ba hagi por ba menchua to ning ba kimi ba jing yes ba Jeffrey tu ila dan bang ba Jeffrey join ani bi ba Jeffrey ba long iwe perlok ki ba dan lang ban ni emon toir ban keren ni penchai kuning jai brio badan no problem badeng hak kot mu setep ngasui harapkan bas nomor ketip pidang sudah pakai takat rasinam asma ba ingin kami duna ke jingnya rus ke jingnya si ni mo kani kadai ka bang kwa ban kamong serious ka live kwa ban yarap iki babun tenre ingin sya keluit mensim iki babun bagi ki perlok jingi bapak ulun ni sabatai next time na pilayo jing tip ba mo ba yes for sure ribokwal puli show fee okay metip ni bakut pangga primary ki unique ID ngam tip dari tip pi sobha ban batai ngadi ubri uba lingkot ke jimut jing perkhat lada ya ke bangatip ngong bangatip ka bangatip tapi kwa bangan puli pi kwa ban wat bani asman kani dong ngala ban wat tinggal ban batai pi le tip pi sobha ban IP ke jing tip mo self content bro semacam sih ni ka you ka DP ngam i jar ban page TV ka ki babun ban page ni an split na ni mentoy ban kan mi jat breu to kay ka pelong ipi ba Jeffrey ban poi mi kamera pelong ban poi mi kamera ka getting temat jangan jing kwa ban low confident yes that's the main point but subasa sa text nga ngam kan mau te PS sidra Texan sakram set ne WhatsApp ke nomor mah to please you recommend ni ba diang sukli bi inya man lut kai kapor to le ingin dia persangkan mala email din cushion dan miao to din cushion bataile mahe ku chapang katu ka scheme PMEGP hakanu urkom kila banyo ikite gi scheme ya katu ya mentati ngampat nang ban ong lah nomor bekani ka bin khamtip benya phai kani ka de magi block office ku jong pi pilek ki block office ken khambata kamnya nomor nakawai ka block sakawai kan compare si gar kompetri kam compare hagur kompetri kam karkum gijing bun jong padba hang tu karkum gijing bun jong ki beneficiary bat ki ba la ban yo jing motoy ning scheme mo tenre pila ban le pila ban what do you call pila ban late ban kli perthau na katu jaka ni ki block office bikiwe kin sabatai kamana mo la ban shna unique ID la da combine ka DOB epic but phone number ban shna unique identification number bu ni no la ban monitoring by camera system okay to tinang tade badeng ngan sasen number ko na lagi ni instansi no problem cicai to nang tadi but ladalu credit kita pimla simlon lada pi comment bakla yang sukar pila mencatat long kum tik kum ke China tapi kwa bene kum no tadi to okay tongin suang baik ba to kala bande ka jingong jong pi tingin ni le kum no manda what is the best solution with PPI hatu nginum ya penankam epic show hatu nomor bala da phim bin thmai ke bomut kani ka epic jong pi kamlar kamsu ti kumno an pensisa IP with video nong nong jong kari India la da phim da epic show da ka epic with pira kam la putri kamsu pili thavur kami show kerteng jong pi ti what will you do ke option jong pi lam ko mena po savio ikendo ha workshop bakut ba Jeffrey kemana yang ai ti bai painting ni bai painting yang afik no bai gift painting ya for workshop hi savio hey how are you baba savio art baba savio la jo ai teng ya ki ka painting bitla ba yang sene le dang hey ba kuno bilang yes I'm good thank you so much ni ba Jeffrey yes badeng bi thabut dai delete the process
no problem pila ban delay no problem ka bala nang ya menta la bun ki bala ya te la rakade ka sign protest ka jopi ka shong pi kat ko jing so bet ka jopi mo bakun nga thrang shawn pendet ka matrik nga fail ka class 9 kidang la ne man extend yang ka dit nomor nga text pi instaru pi kam reply nga try la bun plat no text pi ki ngam tharai kin dang extend ni ka dit nam ta jong tu ka matric phila ban apat hadu la shim stem nomor kani ka salong yang shim stem ru tama subha ban page bahai ki notification kin sale biang matrai ki banai mi june kan sami biang ka notification la shim stem ti la ki lale itu ki advertisement da ngile mangir na kala jungi man sale ti subha ban page ki jing pen shai ki jing pen bana na post ka por mo ani rap shibu ni phi bari tu bakwa ban le ban le matric biang sa shisien ha ki namta chu jing puli ko pi shisien na de ma phim la pi kam shim la yo ni ka lat ka por ban pen de pi matric no phi mo ti nga thai pla ya shai hi perlok ye kai ka ba ngai ngamut ngathmu ban pen shai nomor ba kada ru menta mene ti ki babun kila ya shai hi kumni kendat mo dah okay dah try kalau abiang ladang don mun kwa pensyai ngala bana pensyai susu ni ini bahasa view I'm good bajaf sutunat bapila bani tray lang ba di bakod ti sanay kiyo syakmat bajaf boleh ti nata de ladang post ti kasi la lali bet habang tang kam clerk room pas lakut youtuber bet dang la blong youtuber ban yak balong tang unong komen bakut di kitu balik exam matric ki bala fail kila ne man continue class 11 part oh yes ki bala fail pila ban appear biang ya kan ti ketuka matric ke baki le ke baki ai menta baki pa enroll menta de pila pas ketuka matric pila ban join class 11 12 biang kumbale pila ban di kelas biang pat na hadim ketu mo bakut any solution ban light jing habs new light nya bakup tupia ba phi yu kup tupia nga hing shanga news new jonga udi bastang ha nadu musa ngadang khna adu ngalong news new tama the only problem bali bangami uni line kumni de bang shift lut iki snew lung jonga por bana khna tiadu mentang khamis new su ngini tinre ya kajing revenge new bad ki way jing habs new ti kata ngamong ba habs new nomor ba ngam hab hira dali kumni ru itu ba news new ba tamanre ba pinlachi kena ka habs new kamau ti por kladan teng banga kupia kumni siriam kumni upia open stang news new nomor ba lefili ni pinyu irben maus new nomor ba phim kupia nei usnyu ustang plus ngamte bahkan ko dur tama imat yo le erne yo ngamte tama uhab bunsin ushadhab te panlaj nya kajing habs new tengah try pi sum diki tap tu piaro pernah tap tu pia kawai ti sum diki sabon ni shampoo no sum sabon me ni no shampoo sabon dayo sabon yong lele ngala su abil no pile life bangan yo ong ye pi ya kata ish thank you so much kubleshibon piong yung to la yom no ni dai oh okay shinto bakul lesai live biang mo bakul bi background door okay siya ngan super siyang hi ganle natade bakul gitu beli exam itu ada puli ni snyo ladam nga shop tu ada puli natade bakul lesai okay ada puli natade uju komen ni kay bamdan jimut badiang anyway ti ngam kwa ban shim thani ka por jong pi bro khon tendeng squad ban pinchai teng kata tama shukun mau lem perlo lesai sing di ka last date pp
ba phi phin page ba phi phin li ban submit tinga kwa hiru ban ai ban share phi kani ka way kata ka de ka video jong ka ECI kada na po YouTube CMO Meghalaya CEO Hai. To kadang kani ka video hang ni kwa ban ngatang sa show upload na kani rufi kawai. To pri phi ni dat mo. Kawai kadai kwa share kani kawai phi. Kani di video ka bang pa phi ba phi pin pen. Kani nan ki channel ba tho CEO Meghalaya hum ni. Kani ba patai lo di phi kuno ban fill the enumeration form. Kajing kumlay ng IUP baro kinong siyong jog ni kajala kariba yun. Kung ba pilatib, pamenta kala sedang yad ka SIR ka Special Intensive Revision, habaro ako kajala, but hangni ha district jong niru kumju. Ki BLO, hakini kisni, kila sedang mandrung haman na ki rimpay yin, but kani kadi kabenta ka paningkong do jong ka SIR, kata ka house to house visit. Anda kin toy ki yin jong pi, kin sa IUP ya ka enumeration form, ya ka ba pinhap ang pendang. Lingba kani ka video, ikwa, ang pensyay, ikwa, ang penskotu, ang ikwa, menyarap ya pi, hak bayaday kani ka EF, lan ka enumeration form, pat kumno, ang pendam, haka. Shua mangin toy shit na kabenta, na don ban penkin mau ya pi, maka SIR ka makadu hak ni ka jela juni, kadai house nem arajar sam. But shua ban pendam, hak ni ki enumeration form, ni don kam ban pip, la ka kerteng jong yi ka don ne em house arajar sam SIR. Ka jing don, ne ka jing bom don, jong ka kerteng jong pi, ha u SIR arajar sam, kalong ka jing tip ka bakong sang ba, shua ban pendam, haka enumeration form jong kani ka SIR ka pabenta. Ban tip tikna, lapi don ne em haka SIR arajar sam, pila ban download ya ka app ECI Net na ka Play Store, lani pila ban lech ka website voters.eci.gov.in. Tepat ba baro, hangni hakmat jong pi menta, kadon ka enumeration form ka baki BLO ki sawanra ki kisam ki jong pi. Ti kadenta ka ba shalordu jong kani ka form pinyoi ya ki details hangni ki badai ki jong pi ya ki ba la pun lupa shwa ba kin wanra kin sa IBP la don lupa kerteng la don pa na dong shadong ki badai pang jong pi kat kum ka jing don ha electoral roll ka ba menta. Ti menta hai ban pendam syakadiang syakamon mene shwa ngala batai ya ka jing don jong ka SIR 2005 SIR arajarsan pangong pi lada ka kerteng jupi ka don ka SIR arajarsan pi haban pendam syakani ka benta kadiang lada kam don ka ban pendam syakamon ti menta ini keren bet shwa tang ya kini ka syakadiang ban pen suatu ya pi kan shwan ra ka form ka bala pendam lupa ti hang ni nio i ini way iba don lupa ka SIR arajarsan mo ka kerteng ju ini la tho hang ni ka epic number jung i ni ai tik kumba ka don house name arjarsan umde kumba ka epic jung i bamanta au arjarsan ki damde ki ni mg/01/way laisau/way sausan kumta terter ti ai tik kumba ka don ka SIR arjarsan hamni relative name ni tho kerteng jung kmi ni pa hamni tho Daniel Dekar de kerteng pa relationship we are de kumlo batni father kamu de pa father district West Khasi Hills state Meghalaya AC name kadai ka assembly constituency mera kadai na nostan kadai ka constituency nostan AC number kadai ka 34 nostan part number kadai ka polling station number akaba PP tab vote isu ai nak ai hang ni let's say de kanriu serial number kum ka epic kum ka electoral roll jong ka arajar san kidon serial number yu de isu ai lai hang ni ba idan ka serial number arpau nangta hang ni nai to isu lada pila don ka SIR 2005 arajar san kani ki banta de pidi pendap yak ka details jong pi ki bamenta smika date of birth arpo sautrik banai balai kat kendai prato nanta adhar number lada pidon lada ko banai sa ai adhar number jong pi ni mobile number mo sa to ang ni mobile number phone number jong pi father's name thoi kerteng ji pa jong pi ni mo tani te piat ko bet compulsory mo nanta father's epic number thoi epic number ji pa jong pi ibamenta umdi kat kum ke SIR ba arajarsan kami kadai details ba pihak pendap kat kum ba kalong menta mother's name thoi kerteng ji image pi pihak thoi ba kani epic number jong email lada pi lada idon sa ai lada imdan compare hang ni mas thoi tu spouse name kerteng jong to dengan susangnya sang tu lebih ka ban tip susu pila ban slitit dan to mo te tang ba ban khaban kloing ban ru ban yo sushi mi jingli jo pi ka tu kan ni kan kham
kan yo jingirap sibun nabta jopi bubun dan jukli ya bami nyuli por khna pat bakut ngile khno airong nomor ya fatati ngamtip yo dan dawai inre ngamtip stala nya kajing airong tin ngam nang benong na kumuy pa pila ya de pampat yang padi de bami dang syong satar bi ni resin benikong bang ayo bun pit life ya poi luchbun ban perkat habli chesado demi nyuli kloy de gitaro sorry kasi content no problem pai ba nada ki pressure what le muno pressure no pressure bro sorry by Justin Bieber the best advice from new content creator YouTube na shalom ba akut please best advice okay nagtaj new content creator start creating what you up ba pinshu shong sa hajo ban chu mundur ba man le dengan le singan le de le man kesni if you le bin man kesni te video man kesni just do it and soon enough you'll be big enough no kani kamne show ka national security kani la pay ja you who's been called okay ta ba ko di bialo hasnongi te ki pha pandap tan gitu ki ba kolom na di bird shapo rai class tu ki bialo kin kam shai kat ku nging sudan kam ju ki mo te la kam shai ru ki la kin sairap hi ban pin dap ru la dan kam lo ko ku pilong arunga kwa kli ka ju ju kli ki la kli ki mgp ngala apply entre kamlong kwa ban tip khabnya philam patai ya ka menta kan kham ngawan patai mangam don ki tip ki ba kumba ki de benlong menta ki de la don kunu ku bangala ban yo tip ki si banwan na sam patai mo kabam snga de pi ban pini gitu gitu ban epic adhar phone nomor kuntu ban pini kuntu ti hacker kila ban kam bakla itu detail kani ka video ka pini hang ni kam dei kani tangka kanong muna kani ru kadi bulan dele limba ka election commission of India ti bon na try ki kateng di dami kadi ka video official video na po election commission of India mo tinang tali bakut nadu kanu kelas sedang kena banyo scholarship nadu kelas yu kidon ki under matric scholarship na makala ngaso ni post matric scholarship kidon under matric kidon em to kadon makala ngaso kadon ko way ka batama ka phabe ile exam ngam na mau ba ti orang don jitibi ngalaban sa itu show pi laban mi puli di ke EVM kan toy ka vote nga jong pi ngam so kwa ashu ban jubab te baba sa kada marka atrai kumangong la pi sungo ba kamde na jopi te sungo ba le ya kata pi sungo de pi le la pi kwa ban batai hibreu ba towan le tishna la ka joki YouTube channel phila ban le live kuma le mga sale pi kata you are free to do it kat ba pi sungo bet ban le mo padang tinggal pulih show ki content jopi pishit ya le yu ba ko to face ngi shi baro ki content creators mesti wana to ni shna content ni hikai bat ni kani hang ni ru kadai ka podcast room kani badan hang ni kani ka he ba ka room ngi jule podcast ni shna content bat ki we te kani di kejaka na bata jong ki content creator jong jelas ngi menung do ba banwan please come te la da yo kalat ban ai ka kam ka jam kamai ka ji lisi kumbi ba jefri ni yo ban ai kniat konsat kat bala kini lebam dan lu isuki ngi shui hikai lang tabing di yo lagi kamay po malumalani yo idea relasi dem de ka pisa maka ka partikan du kam mentah pitro kita ka bayo yo nul ba Jeff and Kublishbun, thank you so much. Kublishbun pike pitrin le ya ka babahatam kuno rum kam kadai ke okay na content no Omar sendap live yes please do it now what jubab please padang ngapriang ifi teman re kani kamdei show ke platform kani kamdei show insan be pinang keren ni keju mar ada pensyai tinggal asung thu iki jinon kam jopi nga su thu jing persa jopi te phiru bila sung thu kai ke jing mut ke jing thu jang ale ba jing ke live te la pisngo ba dang dani be pikwa ban keren no hakal live ak video jang la jo mo please bon ngaburom ni jing so jopi ibadang imat comments nomor 4 online
Jadi anyway itu well, so nice of your office. Yes, ni persang ko aban kesan ya ka ikhlas samla ji babon bapa pesta content. This is a place for content creation. So ba ki bapa aban sna content, come to our place. Anyone, yang baik, you are welcome. Everyone is welcome kinuan nang. Oh. To. Dia ngatry kalau abang ikut tu ngin ipin kunno kalau long ni malah 100 minit ni. Ngin ya ini pin kunno bat ngin session yang bat berpih ko bat ke video ko pat live di ko ko live yang syairu masale jadi ko live mon kesini long ni tanam. Kani kesini bringkong ngin live nang ni kesini bringkong mene kesini bar di subha ban share ini ke video Syaki tu baru ki bakwa ban page bakwa ban tip la syai di kelas dit ban submit ini ke form ke enumeration form jo PSIR dia la pi pi da la pi pat tab la pi pat le di form semua pendap no ya kena biar lu jo ki ke ni rap minta jo pi mo perlu fish bon ni session yang pi video nang tadi ride home safe bakut good night. Adi kumno dos fitip bang ride ni player ride te kedai Syafi kata martang kumne katu kucing accident bisa kaya yes truly we have to ride safe maram tip hono ko por bla jake ke tiasuk ba bisbon tiasuk good night everyone, thank you so much. Good night owning media play live bro, you are a public figure, accepted criticism. I have accepted criticism and piru pi belong kum joken habangi la pen shai pi de ban pedang ge pen shai ke tila da pim patre eta jing pen shai ke jongi ti nang ya lek ban pen shai pat social way la da ngam accept ke criticism nu mene ngala khluk la dom bi ngala block ke tin re ngap pedang ni pi ngong pi bang pedang tin re ka don ko por ke baro da ra apoy upot ba pi pla su pu ya ka stan ge jong pi ngala su pu ke stan ge jonga ini kun no hang dai ni buram iwe mo criticism kadai kata kabani la ban ya ai ban ya kedau ban ya pini ban ya shai we baro kapor baro nadu mene mga keren ni pi kadai ban shai pi is because I accept ika criticism ko jong pi tamahan re habang la shai ti suma pi ru pediang ken ar pi kwa abangan le kata ti pi ru le lang gen mo ba ta again bakut pio jing accident mene katakin pinga nang shu yo jing saling nang ya dang tang kuma shi tengkenta try hadir tu accident khambna nang tips sementa janmit. Anyway, thank you so much. Good night baku di badiang ru good night. Yes, ngide mani long kumne ngide mani comment section. Thank you so much. Beta khamat no badeng la di pangat la kata je. Yes. I love this life. Saya pun mo kini jing pernah ba dalong bala pernah kambiang kapor mo. Yes, lada pembiang mo ba pernah. Lada pernah kini por bala dem tinggal pernah kapor hiru tende dang don hipat ki ba miss om baro ki ba i video jo kata kadang masa juang lu di baro khait ki ba le lani ki ba pe ni video bakin suba subscribe di dang i sin bani kong nomor ba man kapor ngapni kini jing tip lagi ba bani aku ni ki kanang mapinum miss kanang pinum do tilada piru kismuyo jumunto semua share kanang kibri kan subscribe ya kaniga channel buat kila ban ui ya ki jimbetip na kaniga chaka mo na ni sang to ki jabing tham sudah mentoy re ban pensai ne ban keren oh ya you don't accept criticism okay no problem the Facebook kumta to ngan I job ip I am a loser. I don't accept criticism. I am kan ko ong bi ba yang dai subha ban khiasuk da ka ba mut da ka ba prakhat ba phidi unong job ha ka ni kamit to nata de what soccer football team do you support la job sa World Cup pinang kelim na bro nga support ka Spain at ka job bujmo good night bye ni sa siya mga pi ko polok good night come ta mi ba yang star of the good night Badiang. Star of the show. Badiang sawan le live lang si Sian hani ngini akhir ni mo.
Tong try lai biang lu hang ni bro khoin and kawe ka life pine jing job ka po si badiang. Love, much love badiang, much love. Tara pisgo no no ni smo tanat pi le pisgo pi kwa bnieng marwe pi kwa bn vote no problem pi kwa bnieng de vote voter ID compare khala no problem ko shong pi. Ini buram mar bye bye, see you, good night, see you in the next life. Which one? Done and end stream.